Tumbane lapho kusebabane edolobheni eCoronation Park eceleni kwase Prince of Wales babane Swaziland. Kunjalo Sigcobo. Sibani. Sangena kumdumbane. Asingena sibali selishonile la. Manje lapha ngibona ukuthi lenkinga ethi. Ithini ifunze nje. Uya estekile ngelenkinga le. Lapha nebe kunene ngingumfati lapha ngathathwa ngumuntu lapha wangithatha ngelisuku lesiswati wenda tonke tindvo kwaphelela ngcono kwahlathwa netingeke muvanyalo soganwa indvombi so uthi so ufuna ukuyithatha ngesilumbi mina mfati wakhe lomdzala kufuneka bese sengiyenda njalo lento kufuna uhambe uyovimba lomshado le lapho kuyawushadwa khona unalo lelo lungelo ufika uchithe lomshado batakuva labashadisako usilendo labayenda kwayikho emthethweni yo kwento kanjani sibali ufika uyachitha uthi bana ngeke ashade nalo ngoba mina ngikhona ngumfati wakhe wangideka ngesindvu uyasukuma ngakho ke uyasukuma ngakho ke lo mshado lo ngithi mina kawukho emthethweni ngiyawuchitha lalaba phethe lo mshado batawubeka phansi amapenseli bahlale phansi ebese kuyadliwa ngoba lokudla bese kuphekiwe kutabe sekuyabola ebese kuhlalwa pha nawe wena lokuchithe lo mshado ungabohamba ubohlala udle hamba uchithe ikakhulu lawo le appetite kodwa ungazuthi nawo umfati lo kahle welikhaya lakho njengoba umfati lo thethwe ngesiswati mina ngiyamhlonipha ngoba uvame ukuba ngumfati lo dindile ungathi ungathunyelwa lo myeni kuphi le kulomsebenzi wekuthi ayosukuma le kulabantu ukuthi cha lo sibali lo uyaganga lokhu Gcoko siyancinca kusetshenzwa ngulomfati lona lo ngiyena kutawumisa kabi kwenza kwakhe lokwendiwako ngoba lona ufanele usinaka sukuma aseho bafundisi nebe kunene mina ningibona ngisukuma nje nginesicholo ngingumfati wakhe bani nangu lamhla le ngiva ukuthi uyashada la ngite kusho ke lokho ukuthi lo mshado lo awukho emthethweni ngithi mina awungaqhubeki lo mshado lo ngiyawuchitha lo mshado mina mfati wakhe bangabe sebayanginanatela ke mhlawumbe labanye nangabe bakhona umuntu lofana naloyo myeni anginanatele kuloko ngoba ngingumfati wakhe lo muntu lo ngoba noma umyeni bekangasukuma kuqala kodwa lo mfati kufuneka abe la kufanele umfati kube khona la kushoko ngoba lo kutawuthi mina ngingumyeni baba sebayabuka bathi awu lo make lo ngiyena kumphatha lento uphi unalo ilungelo umuntu Gcoko siyancinga le kuyawumisa umshado noma kuyawuchitha indvodza nangabe igilatika ngiko phela ukwenza ukuthi labanye baye bashade abantu uve lo muntu wala embabano wala esidwashini kubo kunelisonto khona la uve ukuthi abe ushadela kaHlatsi ubalekile uphica umkhondo ubalekile ubalekela lokuthi la kunekwendeka asuyashada achamuke lo mfati avale lo mshado kodwa ngesiswati akumiseki usho siswati ngiso lesivumako ukuthi umuntu angamthatha lo mfati kanti siwamthatha lo muntu manje lokufuna sinangabe ufuna kuthatha bafati bakho msawungena emhambeni longasithathi sithembe hamba uchithe chithe futhi ke ungathi angawuchitha ngalesikhathi nasephekiwe ngicabanga Gcoko siyancinga ukuthi ngalelanga uthele first table yonke ngicabanga ukuthi ngalelanga leli lekushadwa ematafula asuke asasethiwe asahlethe sekwatiwa first table kwatiwa yonke lento sekumelwe nje ukuthi kuphele ngale ebese kuyawudliwa ngoba bavame kwende hotel kunjalo ayele hotel lo maka afika uchithe lo mshado
ngoba awukho emthethweni. Ya sukume kahle ngesizotha nje manje lotindile uthi awubonkosi ngisuka ekhaya kaGama kunjani ngumfati wababegama nangu ePulpete lo sefake isudu ashada nangu yaza kwethu kepha ke ngibuka lokho ukuthi ngoba mina ngathathwa ngesiswati ngesintu kunjani ngikhanza ukuthi akusahambelani lokuthathwa lese athathwa ngako loza kwethu lo wela mami liqiniso manje la ke ngitele lapha bekunene ngoba sebangelulekile ukuthi ngesilumbi kuyemiswa lokho kutokumisa ukuthi ngoba sengikubikile nasekhakhame kuthi babe abuye ngasekhaya atokhulumisana nalabazala sibonisane ngalentsaba kunjani ngiyabonga kwalamhla ngithi akume lokho akume bekunene sithanza ke nekuxolisa la ngetindleko beluhlanga engceye kubeseka bezobona songena kakhulu ya ngabe songena kakhulu kanza ke teloni teleni nakutawuchitha ayikhona Africa kumathiba baba into njalo man kodwa sibalini lento leyangenele Africa kangaka baba yathi Africa mani has got a problem iAfrica yangenelwa ukuthi kuba ngumlumbi kuhlakanipha naso siphosiso lesendeka yabulawa simodel yafa yaphela awubuke nje ukuthi ungathatha umfati wakho ngeSwati ube so uyawuthatha lomunye sewuyamshada la ungathi uyamnyonyobela lo lova lo utawukhanza ukuthi sowusinzisiwe utawukhanza ukuthi akusuye lo shada lomuntu lo lova ubanjiwe kwathiwa njengoba sesisinzisiwe nalo ntombatana usinzisiwe naso usinzisiwe hamba uyoshada angathi ke lokuthi lapha na uteke ngesiswati lensinziso ikhweshiswa yini no babese bathi phela sibali ngoba kunana babo pastor lesebabadzala labanetimvu bese bathi ndodana abazalwane bangathini ngoba phela lento le kufuneka yenzelwe esontweni uyabona iqala kanjalo lenza ugcoko siyancinca na uhlakaniphile ukwati ukuthi kukholwa yini awufanele kuyingena leyo sibali National Park ecela kwase Prince of Wales embabane siwazini kangwa ngoba kukholwa gcoko siyancinca akusiko kwabo past no akusiko sibali kwaNkulunkulu ukholwa futhi sibala akusiko kwalisondlo kwemuntu enhlitweni yakhe ngamunye esondweni kwakuthi kuyelwa wakhona wakhwelwa lokuyawuhlatshelelwa nekuyawuvusetelelana base ke sebayawahayijeka lamasonto lapho tingubo yalo nje na uhlakaniphile akufuneki ukuthi ube ngumuntu lovamako tingubo sicoko kuyahlupha ngoba limata abantu